بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن والعشرون حديث نوغي جيت تبون اندر ليلة دفتر عن أبي نجيه يتام إبابة يتر نجيه ونوي الإرباد إرباد بن سارية إدو سارية رضي الله تعالى أن يرمين اللون مكو oɗo wi gaala oɗo karmakojo sahabayinaɗo wiyetede irbad ɓiɓɓe sariyata on o wi'i wa'adana waajike min rasulullahi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo waajike min maw'idatan waaju ɓa o waajike min wajilat huli min ha e waajugum al ulubu ɓerɗe ɗen foppo huli min fo min ɓerɗe amen ɗen huli wa darafat wulli hibbi gonɗi min ha e muɗo al uyuni gite ɗen hibbi gonɗi fa qulna min wi ya rasulallahi ko a yenelaɗo allah ka annaha a wi'ayma nguɗo waaju maw'idatu muwadda'in ko waaju waynotoɗo hasikke a waynoto min woni he fa awsina wasiyo men nelaɗo allah wasiyo men wasiyo men tawi waaju mum battini e maɓɓe jenti konngol sahabajo mum o wi wa'dana waajike min rasulullahi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o waajimi maw'idatan waaju wajilat huli minha e muɗum alqulubu ɓerɗe wa darafat hibbi gonɗi wulli minha e muɗum al uyuni jite fa qulna min ya rasulallahi ko a yenelaɗo allah ka annaha a wiyayma ngu waaju ɗo maw'idatu muwadda'in ko waaju waynotoɗo a sikka ɗum ɗo ko waaju waynagol fa awsina wasiyo men yamiri men komin huwa dal nelaɗo maaki usikum mi wasike on ko allah wasi kon moftaji feƴƴinoɓe e mon onon usikum wasike on bi taqwallahi kulol allah azza wa jalla feddude towɗo usikum mi wasike on bi taqwallahi mi yamiri on huule allah acce ko waɗi huwon ko yamiri azza tedduɗo wa jalla mawnuɗo wassam'a mi wasike on nanugol wa ta'a ɗoftogol sami'na wa ta'ana mi wasike on ɗum nanugol ɗofto nano ko lamɓe mum ɓe yewtata on kon ɗofta ɗon kadi wa in ta'ammara alaykum haysi ardike e dow moɗon haysi laamiki on abdu maccuɗo hara ko maccuɗo laami on ko yon ɗofto adamaji fa innahu koni man ya'ish kala on juutuɗo gurdam minkum e moɗon fa sa yara himo fawi hiwgol ikhtilafan luutodiral kasiran ɗuɗungal on juutuɗo gurdam e moɗon o yiyay luutodiral ɗuɗungal e ka diina kono noon onon fa alaykum no fawi on jokkugol bi sunnati sunna an on jokke laawol an ngol jokke sunna an on min wa sunnati e sunna al khulafa'i lontiɓe lan arrashidina fewɓe almahdiyina fewnayɓe ɓen min mbaadi ɓawa khulafa arrashidina ko seydna bakar siddiq umar usman ali khulafa arrashidin lontiɓe lan fewɓe ɓen min mbaadi fewnayɓe ɓen min mbaadi ɓawan addu alayha ngaton e hoore sunnan on ngatiron ɗum jogitoron ɗum binna wajibi ƴakkirde mon ɓen andi sa jogori goɗɗum muynirɗe maɗa yeeso ɗo ɗe yiiƴe ma ko gata fuuto kono sa jogori ɓe ƴakkirde ma ga fuutotako donc nelaɗo maaki addu alayha ngaton e hoore ɗum binna wajibi ƴakkirde ɗen wa iyyakum mi haɗi on huwa muhdathatil umur piiji fuɗɗitaɗɗin kadina mi haɗi on mi jokkugol piiji fuɗɗitaɗi kadina fa inna kulla bid'atin no kala ko fuɗɗitaka diina kala bid'a dalalatun ko majjere bid'a ko majjere ko fuɗɗitaka diina ko majjere fuɗɗite ɗum rawahu filliki oɗo hadis abu daoud wa tirmidhi wa qala wi hadisum hasanu hadisu moƴƴo sahihun selluɗo donc oɗo hadis
oɗo hadisi dey no duwa hani ka battini e ɓerɗe ɗen. an abi najihin ƴettama baba naji on al-irbad bun sariyata ɓiɗɗo sariyata on radiallahu taala an yurmin allah woni makko qala wi wa'adana waajike men rasulullahi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o waajimi maw'idan waaji wajilat huli minha e muɗum alqulubu ɓerɗe wadarafat huɗi minha e muɗum alqulubumi jite fa qulna min wi ya rasulallahi ko aye nelaɗo allah ka annaha a wiyama ɗum ɗo maw'idatu mo wadda in ko waaju waynotoɗo fa awsina wasiyo men ta nelaɗo maki usikum wasiki on bi taqwallahi kulol allah azza wa jalla tedduɗo mawnuɗo wassama e nanugol wa taa e ɗoftagol nane ɗofto ɗon wa in ta'ammara alaykum haysi ardike on haysi laamike on abdu makkiɗo fa innahu koni man ya'ish kala juutɗo gurdam minkum e mon kala mo allah yokkiji gurdam ɓawan fa so yarahi mo fawi yiɗugol ikhtilafan kathiran luutodiral ɗuɗungal feddeji fa alaykum no fawi on non onon bi sunnati jokkol sunna an laawol angol kami rewi ɗon kando mi rewiri allah noon eno mi huwodira jama on noon piiji ɗin fof muamalatuji ɗin huwodira ɗen fof jokke laawol angol wa sunnati e laawol kana ko wiyete sunna ko laawol wa sunnati e sunna alkhulafa'i lontiɓe arrachidina fewɓe almahdiyina fewnayɓe ɓen min mbaɗi ɓawan addo alayha ŋattiron ɗum binnawaji ɗakkirɗe mon ɓen jogiton ha sottake wa iyakum mi haɗi on wo muhdathatil umuri piiji fuɗɗitaɗi ka dina fa inna kulla bid'atin no kala bid'a ko fuɗɗita ka dina dawatum ko majjere ɗum ɗo tuyoni ko woɗɗintinayge e ko wiyete ko bid'a hara inchallah karmakojo men mo anduɗen fimum on wonde kanko o yewta en nafouriji honi e hadis o ɓanginana en kadi hadisi on moƴƴa o yii to o yewta en kadi nafouriji koni kon oɗo hadis ɗum noon oɗo mouhammadou bin salih al uthaymin o wi oɗo ka o wi ɗon wa'adana yani ko wiyete wa'adu ko andintingol ɓaɗodirɗum e ko wiyete kon rerɗingol e hulɓingol rerɗina e aljanna hulɓina yiite laatno ko nelaɗo allah himo etora wondiɓe makko ɓen o waajoɓe ko won tun o ɗuɗɗinta kanko fiwata ɓe haaɓu nela toujours waajotana wondiɓe makko ɓen kono kanko o ɗuɗɗinta fiwata o haaɓinɓe ka wi ɗon wajilat min hal qulub huli e muɗum ɓerɗe ɓen ay wajila ko hoofa c'est pourquoi allah subahanahu wa taala ko noon sifori gomminɓe ɓen innama almuminuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhum zaratuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ko noon gomminɓe ɓen kan sifori kamɓe si ɓe waajama ɓe hulay si ayjal ɓe janggama ɓeydayɓe iman amma noon enen hannde si ɓen waajede koye en jalu a sitta hara e lumbi sirate yo subahana taala dande en masibo yorugol ɓernde ɓurɓe moƴƴude en lelaaɓe wulure ko ɓen waaja kamɓe ɓe huli ɓe wulli enen noon hiɗen anndi moƴƴire men nden moƴƴugol men ngol ko hawnto fewni tawa koye en waajire aya jala ɓen ɗum ɓeyde en dewde haray naudu billahi min dalik haray oɗo o wi wo gite maɓɓe ɗen ɓerɗe maɓɓe ɗen huli gite maɓɓe ɗen wulli ɓe wi ko ayyo nelaaɗo allah a wiya ɗum ɗo ko waaji wonɗo waynade wasiyo men sabu anndi waajo waynotoɗo no heewi ka battini e ɓernde goɗɗo nde an e goɗɗo hiɗon seeɗa si o waajikema toon ɗon o wasikema goɗɗum on seedi toujours sa annditi fi makko a anndi koye konko o waajima hawnaaki ka huuɗora ɗum no battina ko ɗo ɓe ɗinni awsina wasiyo men nelaaɗo kadi wasiyiɓe ko allah subahana taala wasii kon enen woɓɓe feƴƴinoɓe o won ɗum nelaaɗon wasiɓe on ni o wimi usikum bi taqwallah mi wasiki on kulol allah mi wasiki on kulol allah o wi ɗum ɗo noon ko jeyaɗum e faamugol sahaba ɓen kamɓe oɓe ɓe profite tanji maɓɓe ɗin si yoɓe heɓu nafoore moƴƴere heewude e junngo nelaaɗo
nelaaɗo wasiiɓe kulol Allah subahanahu wa taala sabu kulol Allah ko jogitagol heedaango hakkunde ma e leɗɗe Allah ɗen ko wiyete kulol Allah sabu huugol ko yamiri acca ko haɗi ɗum noon ko tottugol haqqe Allah on totta haqqe jiyaaɓe Allah ɓen si wonti waɗi ɗum hara hulde Allah subahanahu wa taala ɓaawa ɗum ko kulol Allah ngan woni ko Allah subahanahu wa taala wasi enen wo ɓeewo wala kadi wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah gonɗi min wasiki on onon ɓe yani okkaɓe defte ko adi on e onon tigi min wasiki on hulde Allah subahanahu wa taala donc nelaɗo naati kadi wonde wa tan wa taa mi yamiri on mi wasi on nanugol ɗofto ɗum noon ko homɓe noon ko lamɓe mum ɓen lamɓe julɓe ɓen ko lamɓe julɓe ɓen ko ɓen woni ko ɗoftete nane ko woni wolande on kon huwon ko ɓe yamiri on kon fodde wonali ɓe yamiri on yeddugal subahana taala yon ɗum la taata li mahluqin fi masharil khaliq laaɗo maji kadi wa in ta'ammara aleykum haysi tawi ardike on ko wiyete kon abdu macciɗo haysi laadike on woni amir mon on nane konngol makko ngol ɗoftoɗon mo c'est pourquoi si on ɗoftaki mo haray kara hen yaara ton yeeso ya ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum ko Allah subahana taala yamri hen ɗum kono gomɗinɓe ɗofto e Allah ɗofto nelaɗo makko mon ɗoftoɗo lamɓe mon ɓen kadi lamɓe ɓen e mon e diina mon kan onon lamɓe ɓen e diina mon yan ka yani min kum wo ko lamɓe mon ɓen onon donc ko wi ɗon wonde kala fa innahu man yaisha minkum kala wuurɗo e moɗon yani kala on mo gurdam mo juuti simo fawi yi'ugo luutodiral ɗuɗungal ɗum ɗon noon waɗi won nelaɗo humpitiri noon ngal luutodiral heɓino e fe jaman sahaba ɓen tigi luutodiral yanni seeɗa ko tawtata enen ɓaawo nde ɓeeɗa feƴƴi lontiɓe ɓen luutodiral yanno haray ɗum ɗon enen ala natude on ɗon détail hara ɓawi ɗon almahadiyina fewnayɓe ɓen ɗon ko ɓen ko fewɓe ko fewnayɓe kadi yani li anna kullu rachidin fa huwa mahadiyin wa mana mahadiyina alladina hudu ay hadahumullahu li tariqil haqq yani donc ko ɓen ɓe Allah fewli e laawol goonga donc ko ɓen fewnayɓe ɓe Allah fewi e laawol goonga ko wi ɗon ñafiɗon ɗum ƴakkirɗe mon ɗen ɗum ɗon tindini wonde ɗum si on tigi jogitoraaɓe sunna on e soobe fuutotonogoy e pourquoi sunna wela jogaaɓe si a jogitike sunna on a wiyete intégrisi a wiyete criminel a wiyete ɗi fof ɗum noon hara malal ngal ko ɗon woni jokkugol laawniraaɓe ngol kan laaɗamaki ɗo wonde mi haɗi on donc mi haɗi on e piiji fuɗɗita ɗin ka diina ɗum ko piiji nokkaɗe pattaka diina ko ala dalilu hus ɗum ɗon haray nelaaɗo haɗi en jokkol bidiya wona yewtirnoɗen noon ka hadis nene Aisha ɓaawa to joni noon karmo komin wi wono oɗo hadis nafooreji mais muɗum wonde nelaaɗo kan ko rerɗo tun waajogol wondiɓe makko ɓen non ko tawi o waayoto ɓe waajuji battinayde e ɓerɗe maɓɓe ɗen ha ɓerɗe maɓɓe ɗen hula gite maɓɓe ɗen wulla e muɗum wonde oɗo nafora oɗo hadis wonde neɗɗanke wonɗo waynade sanga o waldata ka hakkude makko ɓen no hani ka o waajoɓe waaju nguɓe andita waaju battinaygu yottingu saabu ngun ɗon waaju no heewi ka tawtara ngun ɗon waaju sanga waynagol hara no heewi ka tawi neɗɗo andita ɗum hara yejjitali ja naforoɗo hadis wonde wasiye kulol Allah ngol ko ɗum woni wasiye mo Allah subahana wa taala wasi attiɓe hakkitiɓe wono wirno wala qad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah min wasiki onon ɓe hokkaɓe defte fof hule Allah subahana wa taala donc mais muɗum kadi wasiyagol wonde koyen nani koyen ɗofto lamɓe ɓen ko ɓoni yamirde en kon en tant que ɓe yamirali en ko yeddugol Allah subahana wa taala no Allah subahana yeeduto noon kay aya ya ayyuha alladina amanu kono gonɗinɓe atiu llah ɗofte Allah wa atiu rasula ɗofto ɗum nelaɓe mon ɓen wa ulil amri minkum e jomiraɓe yakkuji ɗin e mawɗon ɗum ko lamɓe ɓen ɓeɗo yamirore ko sartina ɗum si tawi hara ɓe yamira yeddugal subahana wa taala amma noon si ɓe yamiri yeddugal ɗon on fala sam wala taa ɗon on nanugol jaɓalade
sabu ko innama taatu fil ma'ruf andu ɗoftagol ko moƴƴi gon si tawi goɗɗo ɗoftike on ani goɗɗo yamiri on yon ɗofto si tawi koko wona yeddugol Allah hare ko yon ɗofto amma noon kala kono jeedi si tawi tumuna ko alhaɗaka si diina haray ɗum wawi ɗoftade bonnanta an fus mi jeeyna foroɗo hadis rerdugol annabajo Allah on waajagol sahabaɓe makko ɓen wono rerɗi e waajagol ɓe noon wonde de pourquoi kanko nelaɗo o waajotoɓe si waaju maɓɓe ngun kanko nelaɗo waaju makko ngu yetto e ɓerɗe sahabaɓe ha ɓe wulla donc haray no jeeya naforoɗo hadis wonde aada on so tawi neɗɗo falama nde o seeta e wondiɓe makko ɓen o waajoto no jeeya naforoɗo hadis ɗaɓɓugol wasiye immorde e joomiraɓe gande ɓen yoɓe wasiya ma jeeya naforoɗo hadis wonde wasiyagol no ɓuuri moƴƴude ko ɓuuri moƴƴude wasiye ko wasiyagol ko Allah subahanahu wa taala wasiyi en kon enen e ɓe moftaji feƴƴiɗi hay no jeeya e naforoɗo hadis wonde wasiyagol ɗoftagol lamɓe ɓen no jeeya naforoɗo hadis fiinigol dalil wonde ko tindini wonde nelaɗo Allah subahanahu wa taala ko nelaɗo Allah nokku o yewti wonde luutodiral waɗoyay ngal luutodiral ngal waɗi won nelaɗo yewtiri nan no jeeya naforoɗo hadis waɗɗagol jogitagol sunna nelaɗo on sunnelaɗo on ko waɗɗagol ko waɗɗi en en jogito jokken sunna makko on no woodi yimɓe haysinɓe sunna makko on ɗo hannde feƴƴiti si tawi hara ɓe yeetano ɗum ɗo ko sunna ni ɓeyno ɗum wona hunde noon donc harayle sunnelaɗo on kan no waɗɗi en jokkugol ɓurkay fa aleykum bi sunnati no fawi en jokkugol sunnam on donc harayno no waɗɗi en kadi jogitorogol ɗum kadi soobe ɓuri ko a wi yo en jogitor ɗi ƴakkirɗe men ɓen donc haray na en waɗi sama kala e muɗum no waɗi no fawi en kadi rentagol e piiji fuɗɗita ɗinki kaɗo diina ko wiyete comme bidia kala ko fuɗɗitaka nder diina laati ko wirduji ɗi tawi nelaɗo yiraka o yamiraka abaɓe yiraka ɓe yamiraka e kala ko yiɓen e piiji ko tawata hara no haɗano lundi sare Allah on hayno woɗɗiti en kam no waɗɗi en ko wuɗɗira ɗum potto ɗen c'est pourquoi bidi an wo ko dag ko yani ko majjere donc ko ɓuri hulnade jere bidiya on jokkuɗo on kan yeeyo sikka kanko ko moƴƴi o jokki harle ina ko moƴƴi andi so tawi ɗo jokki ko boni ɗa andi ko hayɗa andi ko boni donc sa jokki ko boni a sikki ko moƴƴi haɗa ɗon no hulɓini ha haɗa Allah subahanahu wa taala woɗɗi e bidiya ko ɗamitinayi lawol nelaɗo ngon